Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinaga na Mira at taga Santo Tomas, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jack impagarop, ama aramid kumitgayam alabanan ti asawak, idinapunuan akon. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mira, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, adda ka di kwartayo dita? Adda anak ko. Ngam saan mo nga ibagbagakin ni tatang mo Apay ko mga ibagak ngay. Dumawat ako ma. Tadabayatan mi di eskwilaan. Mano aya anak ko? 50 pesos laeng. Sige, mabiit lang nga rod. Adtoy, 70 pesos data. Balon mo data 20. At yamanak nanang. Mapan ka nga rodan anak ko. Tapno saan ka amaladaw? At kwartam dita. Awan. Apay ngay, pautangan nakman. Bayadak tumatlaan. Awan ko naklangarudan. Agtrabaho kamot ngamin tapno adda kwartam. Kita mga pilpilayak gapo iti rayomak pagtrabahuan na. Ano ngamin ti kwarta Adamot makan numabisin ka. Saan amakan ti kayat ko? No di kat mainom. Ay, kasta langarudan apilay ka. Arak pailaang ti birbiro kam. Di ka sumanaw dita. No awan maitad mo. Madapig ka dita. Panawan ka man laangan, di mo kaya't ti mabagbagaan. Sa dino ti papanam. Mapanak makilaba, tapno adda igatang ko iti bagas. Imbaglakit din, taadda ka anaanos a para labang manang Mira. Tapno saan kami nga agbisin. Kati asawam ngay. Hay, awan ammo day di alalaki, no saan nga uminom iti arak. Dayta tirigat ita, no saan anasaya at tilalaki anatungpungam anaki asawaan. Tanatangken met nga rod ti ulok idi. Saan akayat ni tatang ko ni Jomar idi. Ngem impilit ko ti kayat ko. Agpada ta nga rod manang. Oray siyak mat idi. Saan akayat dagiti dadakkel ko tinaki asawaak. Ngam, nasingpet ni Benny nga asawa. Ay kat swertem aading ko. Irwar mon tay labaak. Narugyan taman ang tag-chismis. Wan nga agpaiso. Sapay ado ti lalabaam ita. Sana bali ading ko. Kabailak dayta. Ala, nayunak to titangdan mo. At tuyon titangdan mo, manang Mira. Katagyaman nak, ha? Ni, sangaribo mo't daytoy ading ko. Awan pang baryak dita. Amin daytan, manang. Nagdakalan nga Ado ti kurtina, ulas kan bedsheet alin na baam. So gusto laang dayta. Ay katagyaman ak nga rod ading ko. Katagyaman ak mat ataman anusan nak nga ilablabaan. Kan magustuak ti labaam tanadalos kan nabanglo. Sige nga rodan ading ko. Patuloy akong tani malumun. Sige, manang. Ay, imbaglakit din. Tanakasangaribo ak itang aldaw. Igatang ko iti bagas ti 500. Kat idulin ko mat ti 500. Nasayat mat. Tasimangpet kan. Nalay nga babay. Nabartek ka manan. Nangalaam iti pinagbartek mo. Anya bibiyang mo ngay. Ayan titangdan mo. Ibingayan nakman ta kurang pa iti ininom ko. Awanan, inggatang ko amin iti bagas. Awan pa'y sirbin mat. Nagturod kan amang ibagay iti kasta kanyak. Sika ati awan serbi na. Anyati ko na. Abay nagsipat ka ngay. Kurang mo ba, ha? Awanan kay tibain. Lumaban ka gaya. Talagaan na ulpit ka nga asawa. Kalat mo ba? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy. Apay akap kabilin nyo man ang nanang. Hoy! Reste!
Saan ka makibiyang dito? No, di mo kaya't may raman ka. Umay kandas ti. Umunagtan dita balay tagluto akpay. Nanang, kakaasi kayo akab kabilan ni tatang. Nudakkelak laang, danugak ni tatang. Ay, saan ko maakas na anak ko? Di ka agsao itikas na. Saan anasaya at tikas na? Kat, nasayaat nga ron matyar aramiden na kan ka. Kagurgurak ni tatang. Amom ka di, asaan anasaya at aguraan tinagan na. Amok nanang. Ngam kasi dyan mat ngamin ti makikita ngar aramiden na kada kayo. Kagurgurak ko ni tatang. Ala, husto day tananak ko. Mapan ka nagsukat, tatulungan na nga agluto. Sige nga ron, nanang. Saan mo nga ilingid-lingid day tarupam? Amok akinabil na kamanin tilanggong nga asawam. Tatang. Iparparit ko nga minidi nga iso ti pakiasawam ngam natangken to mati ulom. Awan maaramid akong tatang. Uray agbabawi ak tanalpasan. No kastamit lang ti ugali ti asawam. Apay nga ano sampay lang. Apay adi mo payla panawan. Ikak pa iti tsansa ng agbalbalo tatang. Barang makaamiris to mo ilaang. Kasaritak ni abalayan. Ibagak abagbagaan na ti anak na. Tano kabilan na kantupay ti anak na. Agdarum tayaw. Tapno agbutay nga mangkabil kan ka. Umayak man, balasang kaw. Ada kayo mo't nanang. Umunag kayo Ala, agtugaw kayo. Agyaman akmanan. Anya ti maipaay ko, nanang. Ay, kwa. Kinasarita ko ni Jomar. Pasensya ka lakuman. Ano kas jay ti ugali ti anak ko. Paspasensya amo no kas jay na bartag. Adaywam. Saan mo nga asitgan? Saan mo asungba-sungbatan? Tapno saan nakaakabilan? Aginggat ka ano sakti anak yun, nanang. Anya nga iti ambom no agbalbaliw tumot lang. Basta, saan mo kumama nga idardarom? Ano kas jay akabilan na ka? Baybay ak kadilatan, akab-kabilan nak, nanang. Tay nakunakon. Saan mo nga asitgan? Ano kas jay anabartag? Kan agtungpal kalatan no anya ti ibagana. Nanang, mapaanak ko ni Jay pagadalan. Sige anak ko. Inalam ka dito insagana kabalon mo. Nanang, at dandito'y bag ko. Sigurado ka nga awanan na lipatan? Nanang, naikarga ko namin iti bag ko dagiti kasapulak. Mabiit lang. At iti kwartam. Imbag lang at da maigatang mo iti kanam inton resesyon. Thank you, nanang. Mapanak nga roden. Sa dino ti papanam? Apay adamagang pailaan. Mapanak at birok iti pakitang danak Mabit lang. Di ka pa'y pumanaw. Di naktaktakan, Jomar. Agdardarasa. Sige, panawan ka. Mabit lang ko na. Ang tibuok. Iba tong kumata masaksakitan na. Apay ngayon imutan na ka? Nakita nga inikam iti kwarta ti anak mo. Ikanak mat iti kwarta. Awan kwarta! Kan 20 pesos lang madjay inted ko iti anak ta. Kastagayam Di mo kautan ti bulsak. Anya daytoy, ha? Saan ka di akwarta daytoy, ha? Saan mo nga alaan dayta? Taigatang tayo iti kanan tayo dayta. Ado pa'y matibagas tayo. Buludag pa'y daytoy. Saan ko naklangarudan? Yag mo dayta. Anay ko. Apay pinarusukan na. Di ka man lang. Anay ko. Kaslas sa anak pa makaangas. Di ay po lalaki. Awan lang arudan may tultulong na kada kami. Kabilan na pa'y. Talaga mo umakon, Jomar. May ibusan, di pasensyakan ka. Apay anak ka umay ka, balasang kaw. Nakaumayak nanang. Tapno ibagak akinabil nakmanan ti anak yun. Anya nga min tinapasamak aya.
Saan ka di akinunak nga adaywam akanayon? Iso matararamidak nanang. Ngam ingguyod na tibuok ko. Kat inala na pa'y amin akwartak. Sanak pinarusukan. Ay na, at atidugang pa'y kumatipasin siya iti asawam anak ko. Sanak mo nga minadengdenggan. Diyak mo't kaya't makita mabaalod ti anak ko Iso nga anusam on. Takinayat mo tinakiasawa kinkwana. Saan ko maikari kada kayo day tananang? Dumtang to ti panawan, maibos ti pasensya kini Jomar. Anya ti kayat mo asawan? Agpipin na sensya tayon, no idarum ko ti anak yo, no kabilan nakpay. Imbagtaadakan, manang Mira. Adumanan ti labaam ita. Amok mat alinawas ti panagpalabam, iso nga addaak manen. Mabiit laang nga rod manang, tairwar ko ti labaam. No kumaisurot mo nilakay mo, tapno tulungan na kalaangan nga aglaba. Ay na, saanin ading ko. Di naktungo laang tulungan dayjay. Sigurado nga orayan na laang ti ibayad mo, ta iso amin ti mga alak at igatang na iti arak. Talaga nga rod ang awan pagbaliwan ti asawam. Di mo pa'y lapanawan. Talaga akas ta ti mapasama, no saan pa'y lang agbaliw, ading ko. Nakagaya man, Mira. Awanan ka itibayin. Imbartek mo lang tinalam akwarta kanya. Manumat lang tayo ngay. Kurang pa'y. Mo titangdan mo ita. Ha? Agruam kan, Jomar. Saan kan ang makaala iti kwarta kanya? Mo ko na. Ha? Ditakan! Net! Saan nakapanawan? Tingnan, may tarayan na ka. Ibatam tibok ka! Awan ti kwarta, ha? Awan ti kwarta! Awan gaya. Ayop ka, Jomar! Talaga nga idarum kan gapoy aramidam kanyag! O di daram na. Tanang! Kuspitan! Ibatam ti ima, Kristi! Di usap nga ni nanang, kagatag ti imayaw! Anya? Ibatam na ko na! Anak ko! Hindi bago ko! Taglong sa matang! Ayop ka, Jomar! Ha? Tay dos por dos iti masikik. Ano? Ibutak tay pangurukugin ni Jomar. Lumabang ha? Anay ko! Pinangur mo ti lupok! Anay ko! Di may sapay alupom tapno oray mapilay kan! Uston, bakit? Uston. Hindi na ko mapanguran. Pakawan anak. Sorry, bakit? Unay mo tinaramid mon iti anak ko, Mira. Pinalaluam mo. Dayjay tirumbang kan kwa na nanang. Pati anak ko, iramraman na. Nasakit tinakam ko iti inaramid mo iti anak ko. Uray la naglitam dagiti lupo na. Kansaanin ang makatakdar. Kasta ka di nanang. Alam, tapno awanan makunkunayo. Isinakon ti anak yo. Tapno saan kon amadangran. Da kayon ti makamukan kwa na. Da kayon ti mangpakan. Panawan mimutan kiniresti. Anya, ay, Mira, saan kumamot akasta? Asawam ni Jomar. Iso arumbang laang nga aramidem ti responsibilidad mo kas asawa na. Responsibilidad? Nanang, siyak ti makder nga amaken ina iti anak ni. Ita, ibagayo ti kasta kanya. Bagbagaan nyo ngamin ti anak yo. Saan nyo akon konsintyan. Iso adim makkel akasta ti anak yo. Gapo ta binaybayan nyo. Saan nyo nga inlintag dagi ti madi nga aramid na. Iso nga indakdakkel na ti madi nga ugali na. Mira, bakit ako? Kasanulagan ti anak ko no panawan niyaw. Baybayan tayo nga agbyag nga agmay mesa. Tapno agnakam nanang. Bayan nyo nga agtrabaho mat, tapno mapakan na ti bagbagi na. Pangaasim, Mira. Pagsubli kayon iti anak tayo di balay. Tapnoan niya. Tapno addamang pakankan ka. Tapno alaam dagiti matgadak nga igatang iti arak. Nagpuskol tarupang.
Nagdakkel ka, karni. Ngam saan mo nga amot ang trabaho. Awan sir-bim. Agbalbaliw akon, Mira. Saan kan akasapulan itibiyag ko, Jomar? Kabailak at padakkelan ti anak ta asisyak laeng. Iso ang pumanaw ka. Adak itaan dito'y abroad, Mr. Lonely. Ket adamatan iti umuna atukad ti kolehiyo ni Resty. Damag ko ang nagbaliw met ti asawak. Ket aging kanu ita, awan pa'y met asawa na. To'y pagayam mo, Mira. Agyaman akpaga Mira iti deto'y apakasarita ket ti makunak. Isu makiasawa, ken mangasawa tayo, tapno mangbukel iti bukod a pamilya. Ngem no si kamot lang nga baba iti tumakder nga amaken ina, gapo iti kina irresponsable ti asawam, anya pa'y lang ti serbina nga agan anos ka, iti lalaki ang nakiasawaam. Isu asaan ka mababalaw, iti nagbalin a desisyon mo, pagayam ko. Ang tangay ko na met, ang nagbalbaliwan ti asawam, saan adakes, nga ikamanen, iti may sapay agundaway. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan ang Mira, manipod Santo Tomas, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Froiland, manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti nobya, adamatan nawadwad nga urnong ko para iti kalay sami, ngem saan akayat ni Kiray ti makikalay sa kanya. Takayat na ti agiskwela. Nagsaritaan mi nga rod a suportarak ti panagadal na, kat inton makaturpos sa kaminto agkalaysa. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Froilan, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lovely. Kumusta nga iti panagadal mo, Kiray? Nasayat, Mat. Ay, kuwagayam. Kasapulak ti kwart na. Ha? Saan ka di nga inikkan ka niti 5,000 iti Sabado? Kurang day jay. Nagadumot ti bayadan iti pagadalan. Ket, manong iti kasapulam. 6,000 kumaano adda. Sige. Tabawasak man iti 6,000 iti indulin ko. Mausar ko madaya pagkalaysata. Sana bali tamasukatan tumanan. Kan may isa, manulangan na bulan agradwara kon. Imbagak namin ken ka. Nga ijay langin pampubliko nga university. Tapno, basbasit ti babayadan. Nga di mo matkayat. Awan nga rod ijay ti kurso akayat ko. Di, agpili ka langin iti sabali. Business administration lang ang ti kayat ko. Saan mat amabalin nga ipilit ko nga adalan ti kurso adyak kayat? Di ka kumamat agungat Basit ngamin ang tornong ta. Sikamat ngamin. Ala nga rod, dumagas kanto iji balay kalpasan ti klasem. Taumay mo alaan ti kwarta. Rabin, saan pa asim mangpot ni Kiray? Sino ti tantanawam di tatawa, Froilan? Itay pa'y nga da ka dita si nagtitawa. Or-orayek ni Kiray, tatang. Apay manay, di mawat manan iti kwartakan ka? Sana bali Tanubiak matan ni Kiray, tatang.
Kan, agkalaysa kami to ni ti kabita na panawan. Inton, makapagturpos iti panagadal na. Dayta nga road, anak ko. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Kaya't asawan dayta, at da posibilidad na nga isukat na ka iti sabale. Kitaam ni manang mo alore, insukat tinubyo na. Saan mat siguro, tatang? Amok ngay ayatan nak ni Kiray. Kitaam lang, anak ko. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na dayta desisyon mo. Froilan, adda akon! Ni, adan ni Kiray, tatang. Sabte kan. Narabyan ka mat, Kiray. Adda ngamin napatag nga inaramid mi iti pagadalan. Kasta ka di? Umunag ka pa tagkapita? Saanan? Alaak-laang ti kwarta daw-dawatat. Agawid akmat ladagos. Ni, itaman pa'y? Alakit din. Itad mon kanyak ti 6,000 ta agawid akon. Delikado iji dalan. Agkapita pa'y, kalpasan na. Itulod kan to na di boarding house mo. Anya kamatan? Kwarta lang ti umay ko alaan. Oh, itad mo kadiwan no saan? Sige, mabitlaan nga rod. Adto iti 6,000, Kiray. Sapel ako Taos sa iti panagadal mo dahi ta. Win ka di. Oh, sige. Agyaman na ka. Saan akong ngagbayag? Agananad ka? Ni Kiray mo dyan na sabat ko. Nagapo ka di dito'y balay, Froilan? Win manang. Kat, imay man ang dimawat iti kwartakan ka? Kwa manang. Para mat iti panagadal na, ti daw-dawatan na kanya. Ay na, saan kayo pa yan nagkalaysa? Ngam nagadon, ti daw-dawatan na kan ka, ading ko. Sa nabali tama irano dak tumatlaang nagkalaysa kamin manang. Sigurado ka di, Froilan? Amangan mo't no sinaan na kanto inton makaturpos. Ha? Saan mat siguro, manang? Saan tayo nga mo, Froilan? Kitaam ni Lori, mano ti gastos na para iti boyfriend na. Ngam iti udi na, insi na maglaang ti boyfriend na. Asino ay tinagnumar iti kwarta nagrigregata na iti abroad? Sa bali ni Kiray, manang. Sapay la ko mga rod, ading ko. Sapay la ko ma, ta saan apudno ti atap ko. Nagsapa ka mo't, Froilan? Nangan ka ka din? Nagkapiak laeng manang. Mabit lang nga rod, tagluto ak iti sidaan. Mga nagtuno sumang putak. Sibugak laeng dagiti mulak anateng, manang. Sigurado ka? Wen manang. Agluto kalatan, tapno da sidaan nyo kinitatang. Sige nga rod, ibatyan kanto laangan iti sidaan. Agyaman manang. Ibagam to kinitatang nga oray saanin na sumurot kanyak. Inton bigat laangan, tawan pa'y mat ti maaramid iti garden ita. Sige, aganad ka nga rod, ading ko. Kumusta nga'y dagiti mulam anateng, Froilan? At ka din maapay. At dan tatang, no kaya't yu akit, o may nagtulungan inton bigat. Ay katuwa na. Sumurutakan ka. Tawan mo't lang aramidak dito'y balay. Nasayat nga rod no kasta tatang. Tapno damat exercise yu Uwan na anak ko. Nakababain mait. Dumaw-dawat ak lang iti kwartakan ka. Ni tatang mo. Siyempre, da kayo tinaganak ko. Isungay kan kayo mat Anak ko. Nakumpletom ka din ti kwarta pagbayad mo. Ije may sa atalon nga ilaklako ni Mang Kanurkan ka. Saan pa'y nga ron, tata? Nay, apay ngay. Ininot mo't amay ibos ti ornong ko. Sa nabali, inton adan paglakwak, ibayad ko adagos kini Mang Kanor. Daytan ti kung kunak, anak ko. Saan mo kumasayangan ti nagbambanugam? Saan mo't adakas numangtad ka iti nobyam? Hangam kuma, kita emet, tapno adda mabati aparakan ka. Froilan. Kiray? Kasano ana amam nga adak iti pwesto tipos ko? Saan ka di anay bagam kanyak? Nga agsingir ka iti bayad tinatang mo ita? Kasta ka di? Akuray ka. Aping nga ka dito Kat biyernes mat ita. Awan ka diti klasim? Awan di may sa professor ko. Iso na karumarak. Kasta ka di? Wan. Froilan,
Oh, apay? Mabalin ka di ado mawatak manan iti kwarta. Anya? Ket no kalalam lang iti 6,000 iti Wednesday. Amo mat a private tinaginrolak. Dakkel ti kasangpulak ang kwarta. Kan may isa, nagsaritaan tamot ti may papan iti daytoy. Saan ka di? Ay, agbayad ako makinimang kanor. Kasapulak kun ti kwarta itamot laeng. Adamat urnong mo, saan ka di? Naibusin ti urnong ko, para ko may ti panagkalay sata, kiray. Kasano? Kanayon kamat nga na dumawat iti kwarta. Kan, diyak mo. No aramatem mat laang iti panagadal mo ti kwarta adaw-dawatam. Ay na, manulang mat ti daw-dawatak. Di mo pa'y maitad mat. Kiray, agpudno ka man kanyak. Pangip ipanam iti kwarta adaw-dawatam kanyak. Kunak man no fully paid ti tuition mo ita a semester? Kunak mat kan ka nga ado ti pangus-usarak iti kwarta. O nya, mangtod ka kadiwan no saan? Awan pa'y ti maitad ko ita. No kastamat lang. Break ka nga rudan. O niya? Nauma akon, ditakan. Pare, itaman pa'y anak panunot mo ti aginaw. Dakkel ti parikot ko, pare. Apay, nagapa kayo manan kan ni Kiray? Nakiwin na suwasan ni Kiray kanyak, pare. Itian niya aga po. Diyak ngamin intad ti kwarta daw-dawatan na kanyak. Nagrabaw mo tanday ta arason, pare. Wan nga rat. Manulangin na bulan kat aggraduartan. Kasanong dagiti plano mi? Ay na, pare. Kat no naglawagan. Apay, di mo makita day ta? Anya tinaglawag, pare. Naglawag ako kwartaan na kalaang tinubiyam. Kitaam. Ita nga umadanin ti graduation. Kanayon ti panagapayo. Saan matakas ta sigod? Tulungan na ko, pare. Taapay-pay laang, pare. Ay na, nuksyak ti sika, agsapulak laangan iti sa bali. Idi pa lang namin nga ibagbagak kan ka aliklikam ni Kiray. Ngam dinak mo tikas kaso. Tatunggal dumawat iti kwarta, ikamatan. Anya ngay ita. Apay nga itakalaeng proylan, kat nabartek ka asimang pay. Awanin, tatang. Awanin, te? Awanin ni Kiray. Awanin. Ha? Anya ti kayat mo asaway? Nakiwin na suwasan ni Kiray kanyak. Kunakon kay. Kasano agpayitan. Lagad din, maturog kan. Agsarita tanto itong bigat. Tatang. Nabartek ka. Iswa maturog ka. Fräulein, nakapanimit ka matita. Okay ka kadilaan. Okay, Klein. No okay ka, apay nga rod anak katugaw kalatan di taas titawa. Apay adi ka mapan iti garden mo. Masadutak. Adda ka di manan saan nyo nagkinaawatan kan ni Kiray? Nakiwin na suwasan ni Kiray kanyak. Manang. Anya aga po, kat umadanin ti graduation na. Diyak ngamin intad ti kwarta daw-dawatan na. Ay, na yun ti kasta babae. Oh, makitam day ta. Pudno ti atap ko. Kwarkwartaan na kalaang day dya babae. Naglawag ading ko. Ngam apay adi mo makita. Naimbag kumamat no tultulungan na kaiji garden mo. Ngam saan mat? Anya ti aramidem dito'y balay. Pare Fräulein, rabiin. Ay, pare. Agsyat tamanin. Upat abuti ti arak ti kinatang ko, pare. Sagdod bata.
Amangan no maibus ti urnong mo, pare. Okay lang. Noan yaman ti parikot mo. Saan nga arak ti solusyon, pare? Alaki din. Mangirwar ka ni ti danom. Kastamot na ni ti tasa. Agsyat takit di. At dapat mo't pulutan na ginatang ko. Kuha, pare. No di mo kayat. Idiritsyom lang kanyak. Saan nakasta, pare? Madanagan lang amin kan ka. Apay ko mamadanagan ka kanyak. Nikira ito pay. Awan bibiyang na kanyak. Madanagan pare. Takanayon mo tanti pa naginom mo iti arak. Di ka kadi mabutang? Nga amangan mo day tati pakaalami iti sakit mo. Isu apang nga asim pare. Likli ka mo tinalabas apa naginom mo iti arak. Manugaya man na bulan na jak nas asikaso ti kardin ko. Naimbaglaangan, tada ni tatang. Wan nga rod manang. Kat, naka-move on kan. Uwan na. Nalawagan ti amin kanya kita manang. Kung nagtumot ngamin kan ka, anisali laangan ti pagdatunam. Di kamot ngamin di mangagkanyak. Ha? Saan pa'y nga ita manang? Aywan gayam, anya nga ti planom kan ni Kiray. Saan mo ka di apabayadan dagiti kwarta dinawdawat na ken ka, idi da kayo pay lang? Saanan manang? Tulong ko lat tanday jay ken kwa na. Happy birthday, Manang Samantha. Oh, regalo para kain ka. Agyaman nagsali. Naimbagta nakaumay ka. Wana, saan ako mga umay? Ngam, amang ano maopay ka kanya, Manang. Sika talaga. Da kayo ababaro kita. Kat, kumusta kayo matan ka ni Froilan? Nasurok amay sa atawanan, nagdatdaton kan ka Nasaya at kami Manang. Madanagan naglaang. Taamang ano agsubli ti ex na. No kasta? Inaklon mo ni Froilan? Wen, Manang. Ay na, maragsakan ak no kasta. 2 taon mo tan tinapalabas, sipod na kiwinaswas ni Kiray ka ni Froilan. At nakabot kayo man, Sally. Bagay mo dito kawas mo, ha? Agyaman na, Froilan. Regalo ni Manang Samantha da ito idi birthday. Ay na, naragsaka para kada kayo adwa. Maala, intay manganan. Nakasaganan ti makan. Happy birthday, Manang! Happy birthday, Manang Samantha. Agyaman na kada kayo. Sa dino ti papa na, Froilan? Rumor kami kini Sally, Manang. Kasta ka di. Ay, un kayam. Ada ka di pagatang mo? Awan. Ala, ag-enjoy kayo. Aywanam ni Sally, ha? Nasaya at ababai. Saan anaarte, kan saan arupat kwarta. Saan akas iti ex mo? Nakaturpos laang, nalipatan na kan. Di na pa'y amot agyaman kan ka. Bye-bye anyong dayjay, Manang. Tinapatag ita, naka-move on akon. Kan mayat relasyon mi kini Sally. Kiray? Kumusta kan, Froilan? Anya teraramidam dito ay. Ang mga nod dati makakita kan ka. Anya kumapingay. O may kasarong karan, Anya? Saan anasayat dahil tingar aramidam? Amok ngay ayatin nakpailaang, Froilan. Kaya't ko mga isublita ti sigod. 2 atawanin tinapalapas, Kiray. Naka-move on ako na. Tatsi ka. Nakapag-graduar ka matan. Di ka madanagan. Saan ko asinyaran ti kwartangin intad ko kan kay di? Nakaturpusak ngagpaiso. Ngam aging gayta. Saan nakpay anak kabirok iti pagtrabawak. Froilan, maasik ako makanya. Parikot mo day ta, Kiraya. Pasensya ka na. Ngamaddan nobyak. Anya? Pudno tinanggag mo. Addan nobyak.
Kat ay ayatek launay ni Sally. Sana mabalin, Froilan. Umano kan? Di kan kasapulan pa'y kiray. Awanan ti rason. No apay nga umay kapay laang di ti balay mi. Nabayagan alinipat ka. Nasaysaya at nga adayo ni Sally ng itisika. Manipod idi, saanan nga imimay ni Kiray dito'y balay. Awan pagbabawiyak, anisali ti ingkalaysak. Tanarik na kenkwana, tipudpudno, apan ang ipateg. Alakastan, katagyaman ak. Tuy pagayam mo, Froilan. Froilan, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Rumbeng nga inamiris mo na imbag, no talaga matlaeng nga ay ayaten na ka ni Kiray. Wenno kwartam laeng ti kayat na ken ka. Iti kasta, saan ka anasaktan iti husto? No pay kasta, dimtang ni Sally iti biyag mo, ket isu tinangagas iti dayta asaem. Ala, sapay la kuma tagtultuloy ti ragsakyo kini Sally. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga, di tinaga na Froilan, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan ag Clifford adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saa kadagiti naayat adumdumngeg, kadagiti na duma-duma a drama yo. Ket ti Mr. Lonely ti pag-aayat ko unay adengdenggen. Iso ana panunot ko met nga ibinglay ti pakasaritaak may papan ken ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clifford dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pare, sinong bata nagagaya man ter arma ma? Uwan pare, nalaos nga rod ti nervyos ko. Idi agsarsarita kami. Kung naklakit din, napaayan na. Nervyoso ka laonay, pare. Talaga kasta siguro ti agaran, pare. Siyempre, madanagan ka mo. Tama nga, mapay ka. Sa bagay mo't kidi, Kat, yamamom to, Kung pare, dumtang tulat ta day ta. Rumbang laang nga yamamom ka na kami, pare. Tapno, maam-am mo mimot, Anyang itam mo tayo. Amagando, masabsabat mimot di tadalan. Isumot gaya man di kayan ayat mo. Kung pare, yamamok to, inton addawayana. Ala, agkapitakid din. Sige, pare. Kailiw ka una yan, Clifford. Imbag ta sinarong karanak dito dagus ko. Kailiw ka matan, Pamela. Kat pasensyaan na kumaa, no itaaklaan nga imay. Wen, maawatan ka matkit di. Gapot tatamat nga ro trabaho. Agyaman na ka, talaga man nakawat ka. Intamangan nga ro dan, Nagluto ak iti naimas asidaan. Gapot taamok nga umay ka ita. Talaga na dungo ka, Pamela. Dayta ati nobyak. Sika talaga. Alagit din, intamanganan. Madamdamalaang panawan naktumanan. Inta nga ro din, tani, mabisina kon. Ken, kayat kon aramanan ti linutom. Agbusog ka. Tamok adi ka manan nakapangan iti husto idi aldaw. Takinunam nga adumanan ti customaryo. Wen nga rod, ngam sa nabalin. Awan kayam. Kayat da ka amaam-am mo dagiti gagayim ko. Ang
niya? Wen Pamela, isong agsagana ka tayam-ammo ka kadakwada. Uy, jackpot ka talaga pare. Pagkunamat pare. Nagpintas di kayan ayat mo. Kin, madlawa na singpot pare. Husto ka pare. Talaga na singpat ni Pamela. Iso nga ro dapat patgak unay. Di mon paluspusan pa ni Pamela, pare. Nakaranakan itikaskin ko na. Iso nga ikalay samkitin. Di nakapuraan pare. Agur nungak pa imot Sabagay. Sika talaga. Ha? Hanggang talaga adjakon paluspusan pa ni Pamela. Gaputa ipatpatag ko unay. Pamela, kaya't mo ka din agsimpatan? Kayat ko ngam saan ko mapay nga ita? Ha? Saan nakpay nga min ang nakasagana? Iso ang mawatan na ko Clifford. Wen, Pamela. Saan ka matkit di apilitin no di mo pa'y kaya't ni makiasawa? Agyaman ak no kasta. Sana bali, di kamot isuksukat. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Namnamak deta, Pamela. Diyak ka ba alam no mapukaw ka itibiyag ko? Gaputa si kalaang ti ipatpatag ko. Pare, ada ka di among abakan ti a boarding house? Sino ti agbirbirok? Siya pare. Ni, abay. Naumakan iti sigot a boarding house mo? Saan mo't kiti pare? Kasla, saan ako na komportable. Manipod simbang po dagiti ka barbaro a borders. Apay, aduda ka di? Wen pare, kanayon da nga agiinom. Agpatpatnag. Narigat nga agpaiso ti kasta. Wen nga rod pare, di da panunutin, nga da kadwada. Ala, bayam. Damagag tuman kini Pamela. No saan pa'y anaala di bakanti ija ayanda. Ha? Ada bakanti ija ayanda pare? Wen pare, ada nakita iti ana ipaskil a room for rent. Ay, sige man nga rod pare. Agyaman na ka? Awanan yaman na. Basit la banag da ita. Pasensyanak la ko man no italaang manin sa rungkaran ka. Diretso nga minan ti jutik iti rabi. Wen, Clifford, di ka matanagan. Maawatan ka. Agyaman ak Pamela. Wen gayam. Kumusta mo ti gayam ko ni Max? Agsarsarita kayo kadi? Diyak ba't nga minan na kais-istorya? Manipod na yakar iti may sa branch mi. Oh, apay. Di mo ka dinawatan timbagak. Anya itayan ti damdamagam, Clifford? Damdamagak no kumusta ni Max. Tanabayag asaan kami ang nagkita. Manipod na yakar iti may sa branch mi. Nasayaat mo ti kasasaad na dito Nasayaat nga rod Tapno awan ti makungkunana. May papan iti boarding house nga inrekomenda. Wen mat Pamela, mabalin ka din nga agkalay sata? Ha? Oh, apay akas lanas daw ka tinadamag ko. Saan mat? Saan kumapay nga ita? Tasaanak pa'y anak kasagana. Ngam ka ano? Nabayag matan nga agayan ayat ta? Dumtang tulat ta dayta, Clifford. Bayam, ibagak tulat ta no nakasagana akon. Ay na, apay ka day anak ko. Itay ka pa'y apalpaliiwan. Kasla saan nga agsusurot tar aramidam. Agkakanat nga rodan ti pampanunutak nanang. Apay nga rod. Di matan songsong batan ti kayan ayat ko dagiti text ko. Ay kating kapasyaran ijay dagos na. Di magasak di na minsan. Ngam ko na tinandlay na. Ang nagpakada ka no tanagawid ijay probinsyada. E di tineksak ti kabsat na. Saan ka no matanagawid ijay? Anya? Amangan mo't no adda na pananda ka dagiti gagayom na. Sapay ko mga ruta kasta. Madanaganak. Ang mga no adda mo't dakas ang napasamakin ko na. Ay na anak ko, di kang panunod iti kasta.
Amo, nga kita kayong tumulaang iti kaayan-ayat mo. Jack kabalan. No, da sana nasayata na pasamak kan kuana. Ipatpatag ko unay ni Pamela. Apay akasta ka matan, Pamela. Di ka matan nag-reply. Nalamiis pa yun ti panlakilangan mo kanyak. Clifford. Adda ka di parikot mo? Wenno, adda ka di saan mo ang nagustuhan ngayon naramid ko? Awan ti may bagakan ka. Gaputan na saya at ka atao. Apay nga ro dakasta ka. Clifford. Sumbatan na ko, ma. Kandi ka dumog. Clifford. Mababainakan ka. Kan makonsensya ka. Sabay ko mata mapakawanak. Anya ti kahit mo asawan? Pakawanak. Gaputang masikukag. Anya? Di na kumamatrabakan iti kasta. Puno ti bagbaga. Kasano na pasamak da ita? Sino ti ama ti sikog mo? Pakawanan na, Clifford. Ni Max ti ama ti sikog ko. Anya? Puno ti bagbagag. Isosapay ko mata mapakawan na kami. Apoy, anaramid yung kanyak na ito, Pamela. Pakawanan na, Clifford. Ngam natin nagtariknak ka ni Max. Manipod imay dito. Jaklaim pagarup. Akabalan nakgayam aguliban, Pamela. Inrespeto ka. Ngam na ito'y tinsubad mo kanya. Clifford. Anya ka di tinagkuranga ka? Tapno aramidam kanyak di kastoy. Pakawanan na. Aglunag. Nagbintutag. Ngamjag ingagara ti amin. Jack maaklon da ito'y ngayon naramid yun. Jack maaklon! Kitawag iti pamakawan, Clifford. Pare, dinarog na matan. Traitor ka, gayi, Max! Nganya ka din dahil tangay pagbagang, pare. Di ka maawatan. Di ka naging didyan mo. Amum ti makagapo. No apay akas tuyak ita. Pare. Traitor ka, gayem. Inagaw mo kanyak ni Pamela. Pare, kastoy namin. Awalan ti adupay asa Max. Jaklaim pagarup akabalam gayam nga aramidon ti kastoy. Nagado di ta babae. Ngam apay ati kaayan-ayat ko bay. Ha? Pasensyakan, pare. Pasensyakan. Agayatak namin kini Pamela. Iso ngayon bagagkan ko na ti maipapaniti dayta. Jakmat impagarup nga ayatan nak. Sapay la ko mga rod, tanaragsak kayo iti dayta nga inaramid nyo, Max. Sige, panawan kan dito eh. Taamangan nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Abay akas do'y nanang. No asino pa'y tinapudnong agayat. Iso pa'y ti masakitan. Ay na anak ko, gusto daytan, nabartakan. Baybayan takla nga ginom. Kaya't ko lang nga iliwliwag ti sakit na marikrik-nak. Wan, maawatan ka, anak ko. Ngam si kamat laang ti kaase, no kanayon kang agbartak. Panunutam mo't atabakim. Jack maklon, tinaramid ni Pamela. Inayat ko iti kastaunay. Nagtalaga kenkwana. Inrespeto. Ngam kastoy tinsubad na kanyak. Di mon panunutan ni Pamela. Dita amakitam, asaan anapod no ti panagayat na kan ka.
Nanang. Si kamot laang tinakakaasi no baybay ang tabagin. Gapo iti sakit tinakam nga impay nakan ka. Clifford? Oh, Mary Ann. Si kamot gayam. Wen, nalagip ko lang amin ti di magas dito yung bakery a pagpapaayam. Kat nasayatan naranaan ka dito ruwar. Break time ko ngamin. Kasta? Kat, kumusta kan? Kastoy. Sanak pa ilangan nakailiw-liwag. Gapo iti nagbanagan ti relasyon mi kini Pamela. Naistorya na matlaang kanyak ti inaramid na. Kat, ay, unay mo tay Jayan a best friend ko. Di la nagpampanunot. Diyak nga ron maawatan. No, apa yan naramid na kanyak ti Kastoy. Awan ba ti nagkurangakan ko na? Day tangarod kat. Ngam, apay, di mo ka dinadlaw nga ada relasyon da iti kumparem? Saan nga rod, Mary Ann? Inlimad da, nga dagaan relasyon da. Namuaklangan, hindi masikugan ni Pamela. Ay, hangam ala, ag-move on ka kitin. Bye-bye amon ti best friend ko. Panunutom laangan ti bukod mo apagimbagan. Agapruda ko man, nanang. Sigurado ka kadi iti dayta, anak ko. Uwan, nanang. Tabarang itiya adayok. Malipatak ni Pamela. Ala saan ka alapdan iti kayat mo, anak ko? Basta lakit di ka ba ulam? Kabalak, nanang. Sana bale. Tadatigayim ko ni James amang tulong kanyak. Inawagam nga rudan. Uwan, nanang. Isuan na panunot ko mati agaplay ijay. Ala, nasaya at nga rudno kasta anak ko. Kat suportaran ka, iti dayta pang ngedeng mo. Duwan atawan mo dito'y abroad, pare. Ngam, kasladyak pala na puutan, anagaram ka. Ha? Di mo kunaan, adi ka pala naka-move on, itinapasama kada kayo kani Pamela. Nakalipat akon. Nabayagin day jay. No kasta nga road, agaram kan. Tapno mapadasam mat ati kinaragsak ti adda pamilyana. Oh, kita anak. Dadakalan dagiti putot ko. Kinapudno na, pare. Adamot na nararmak. Ngam di nakpay sinungbatan. Adamot gaya man, pare. Kat asinungay? Ni Mary Ann. Ni Mary Ann. Diya kaadalan tayo idi high school. Wen, pare James. Baren ano sungbatan nak. Mary Ann. Inaramid ko amin na kondisyon mo. Tapno maipanagnak ko lang ti panagayat ko kan ka. Sapay la ko mata di nakpaayan. Aprasyarak dagiti na duma-duma awagas mo. Tapno maipanagnak mo ti panagayat mo kanyak. Mababainak pa'y nga rudan. Gapo ka dagiti sakripisyon para kanyak. Mary Ann. Agyaman iti kinapudnom kanyak, Clifford. Gapo tayo ayatin ka unay. Mariknak nga agayatak matan kan ka, Clifford. Iso nga itamat laang. Aklo na konti panagayat mo. Oh, agyaman ako unay, Mary Ann. Nagbunga mo't laang ti panagururay ko. Agyaman ako unay, ha? Diyak mailadawan di kinaragsak ko, Clifford. Kastamot adakkel ti panagyaman ko iti apo. Gaputa inikan na ta iti gundaway. Tapno maiparik na ta ti panagayat ta iti tunggal maysa. Kat sapay la kuma, tadinak to pasakitan. Ikarik na ita, Mary Ann. Ayatan kan ipatag ka, iti unos ti panagbiag ko. Nalaos ti panagyaman ko, gaputa na sukatan iti kinaragsak, ti sigud aliday anapasarak
gapo ken ayat. Ita, naragsakak iti sidong tinadungo ken manangipateg nga asawa. Alakastan, katagyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Clifford. Clifford, pagayam ko, nasakit tinapasamak ken ka iti damo nga ayat mo. Ngam talaga adumteng iti biyag tayo ti panagliday. Ngam masukatan mo't laeng iti ragsak. Ketala, sapay la kuma, tagtalinaed ti kinaragsak yo asa nga pamilya. Ken ad-addapay atumibker ti ayan ayat yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Clifford dinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.